Azibuyele emasisweni. Ividiyo yokugcina ke la engiyenzile ngithe ngizobuya ke ngizochaza ngabanzi nge-old age home okuyikhaya ke labadala. Mhlambe ake siqale sibheke la ukuthi ikhaya labadala leli ke liza kanjani. Abelungu ke la kune-gap abayivula beyivulela ukuthi sibone engathi kunesidingo sayo i-old age home. Balivula kanjani-ke noma bayivula kanjani-ke le gap? Bayivula ngokuthi basi-misalign-e benze ukuthi imishado ingasebenzi. Ukungasebenzi-ke kwemishado kwenza lokho ukuthi iy'ngane zingakhuliseki kahle, okwenza ukuthi kungabe kusaba khona imishado noma imishado iba khona ingasebenzi. Iy'ngane ey'ningi ezikhuliswa ama-single parents, okwenza ukuthi ngendlela ingane ekhula ngayo ingabi ne-balance. Still lokho okuhamba kwenze ukuthi abantu abadala uma bekhula noma lezi ngane lezi mayikhula zikhule zingenaso isisekelo esenza ukuthi bakwazi ukuthi banakekeleke kahle mase bekhula. Okunye-ke kwaphinde kwaba inkolo-ke yayisihlukanisa ne-spirituality sethu, ukuthi sikwazi ukuba munye nemvelo. Ilokho-ke okwenza ukuthi kuvuleke isikhala se-old age home okuyikhaya labadala-ke lelo. Ngizokuchaza kabanzi-ke ngalokho esengikushilo-ke ngaphezulu. Lento-ke ihambe igcine senza ukuthi abantu abadala njengoba basuke sebengekho eduze kwethu, angithi siyaqonda-ke la ukuthi ingane encane uma isafika emhlabeni isazalwa isuke isasondelene kakhulu noNkulunkulu, ngoba kusuke le portal ingane esuke ifike ngayo isuke isavulekile. So uNkulunkulu nabantu abadala basibheka ngazo lezi ngane thina esesithanda ukukhulisa, esithanda ukuqinisa, sikwazi ukuhlukanisa okuhle nokubi. Imiqondo yethu esikhulile sesi-matured enough ukuthi sizenzele ama-decisions wethu, kube thina esizinqumela ukuthi sihamba ngendlela e-right noma sami ngendlela e-right. So kanjalo-ke nabantu abadala uma sebekhula abantu abadala kusuke sekuvuleka leyo portal abafike ngayo, nasekutheni-ke kuphinde kwenzeke njengasey'nganeni ukuthi uNkulunkulu nabantu abadala bakwazi ukubuka through bona, okwenza kubaluleke-ke ukuthi sisiphathe kahle iy'ngane ey'ncane ngoba uma yikhala kusheshe kuzwele. Kanjalo futhi nabantu abadala uma bekhala kusheshe kuzwele ngoba kune-portal esuke isivulekile lapho. Ingakho uma uzobona ingane encane isengozini noma ihlangana nenyoka noma kunelayoni edlula ngasenganeni, ifike nje ingayenzi lutho, nenyoka ifike ingayenzi lutho idlule, ngoba kusuke kunale portal nje, kusuke kusenale portal eyenza ukuthi kusondele abantu abayivikele noma le moya emihle eyivikelile ingane eyilethe njengesibusiso kulo mhlaba. Kanjalo-ke nabantu abadala kusuke kusangaleyo ndlela-ke yokuthi abantu abadala, amakhehla amadala nezalukwazi ey'ndala ney'ngelosi zonke noNkulunkulu uqobo. uNkulunkulu-ke uma kukhona uNkulunkulu ubulili obubodwa. uNkulunkulu khona umama, kuNkulunkulu khona ubaba. So njengoba besibuka noma uNkulunkulu esibuka through abazali bethu ney'ngane zethu ukuthi sihamba kahle yini, senza kahle yini, kubalulekile ukuthi siyiphathe kahle iy'ngane, siphathane kahle, siphathane ngothando. Abelungu-ke njengoba ngike ngichaze nje ukuthi they studied us ukuthi iy'ndlela zethu esiphila ngazo nangendlela esixhumana ngayo nemvelo yayihleleke to a point where kwangekho kulula bona ukuthi bakwazi ukusinqoba. Ingakho basibamba lapha enkolweni yethu eyayisenza ukuthi sibe munye nemvelo, sibe munye nomhlaba, ngoba vele iwona esibunjwe ngayo umama kithi. Uyasinakekela, usenzela konke, uphinde uqaphele futhi ukuthi ama-purposes wethu ngamunye ngamunye kumele siwafezekise kulo mhlaba, siyafinyelela kuwona. Ngokuthi masingcoliseka siyahlanzeka, makhona la sishayisa khona ayisonayo khona, masiza kuyena siyithobile uyakwazi ukusixolela. Ingakho
qinisekisa ukuthi nathi njengabantwana bakhe asixolelana, sibe nenhliziyo ezinhle, sicabangelane, senzelane okuhle, sifiselane okuhle ukuze okuhle kuzovuleka kuwena ukuthi wenze okuhle kwabanye abantu. So abantu abadala ke njengoba ngichaza ngendaba ukuthi isuke sivulekile iportal yokuthi mawumphatha kabi akhala umuntu omdala, kuyasheshe kuyazwela kuNkulunkulu, kuyazwela kubantu abadala. Thina ke esisakhula ke masikhulile, ngoba inkinga yethu njengoba masikhula sisitshela ukuthi abantu abadala njengoba basilethe emhlabeni nje kumele kube yibona abaqaphela ukuthi isihamba kanjani, ngathi siyabajezisa ngokuthi safika emhlabeni, kanti bona nabo sethu abantu abadala basuke beyiphothala ukuthi ukwazi ukufika la emhlabeni ukuze uzofezekisa ipurpose yakho. Yonke into, it's not all in them ukuthi baqaphele impilo yakho, bona bazokubeka to a certain stage or level bese ukwazi ukuyimela ukuze uqhubeke nawe wenze lokho okuzelela emhlabeni. So ukufeyila kwakho empilweni, ukufeyila kwakho empilweni, it has nothing to do nabantu nomzali wakho noma wakho, ngoba bebeyiphuthali kuwena ukuthi ufike wena. Izivumelwano zakho wazenza nomdali wakho noma nomenzi wakho, umenzi wakho konke oyimfihlakalo kuqondene nawe, ngoba mawufa uyephendulela ngokufike lapha ezweni ufike ethi umama wenza 1 2 3 no 4 no 5 bazokubuza ukuthi abanye abazali babe khona lapho wawungabukelanga kubona, ngoba makuthiwa it was about ukuthi yonke into uyibheka kuma wakho, ngabe wahlala wedwa noma ngabe wadala wabeka kuplanet yakho wedwa noma wakho nobabili. So kubalekile ukuthi ngendlela osuke ukhula ngayo ukwazi ukuyibheka with an open mind, ukuze ungahlezi uba nama excuses mawufeyile empilweni, ukwazi ukuyiblame wena uzibuke wena ukuthi mina yini engiyenzile wrong la ukuthi impilo yami izigcine ila ikhona. So njengoba sikhula ke sigcine sisishada nje abazali bethu, buhamba sibone ngathi sebiyasiphazamisa, mhlawumbe ubone ngathi uma wakho mayekhona eduze kwakho awuhlaliseki kahle nomkhunyana wakho, noma akuhlaliseki nomakoti wakho, mhlawumbe umama uyahlupha noma uyaphazamisa, mhlawumbe abanye bayathakatha, ufuna nje ukuthi usuke eduze kwama wakho. Mhlawumbe ungaqondi ukuthi mhlawumbe ipurpose yakho yokuthi uhlale nawo mama wakho lo uthakathayo ukuze ugcine umsusa lapha khona, ngoba ubuthakathi kakhulu isikhathi esiningi usuke ebudala ukuthi labantu abasuke bethakatha basuke babe weak bese becindezelwa amadimoni. Ngizoyi-emphasize le ndaba yamadimoni ngoba amadimoni anamandla futhi anobuqili. Sinokwabheka kama-movie asuke ekhuluma ngawa amadimoni namandla nobuqili bamadimoni, ukuthi idimoni masele liqombe phansi liyakwazi ukusebenzisa ukuthi likwenzise izinto ezibhedayo ugcine ungasaboni. Mhlambe mali kushaya kancane umqondo uvuleka ubone ukuthi man yazi ngiyathakatha sekuseduze ukuthi ngibulala uma wami noma ingane yami, ukhale, kodwa malisondela futhi idimoni kuwena ubone futhi kufanele ukuthi lo muntu osukuhlosa ukumbulala afe. So kanjalo ke masuke sisesikhulile sesishadile, kubalekile ukuthi abantu abadala sibanakekele, sibahloniphe, sibathande, ngoba lokho kuzovula inhlanhla phela kwimpilo zethu, kuphinde kuvule nezibusizo, kusandisele nezinsuku. Let's say ke uma wakho ugcina uyamhambisa noma manilebele nihlelike nixoxa la, uma wakho ingxoxo zenu mhlawumbe uyazizwa ukuthi mhlawumbe i-reason ukuthi ningasahlaliseki kahle ekhayeni lenu ngenxa yakho mama. Umama kuzohamba kuhambe agcine sethe yazi ngoba ngibona ngathi ingane zami ikhuluma kanje awuthi ngizihambele mina, ngizi-excuse mina. Umama wayehamba ke aye kwezinye ihlobo. Ingakho ngiqale ngokuthi dala imishado yayisebenza, ngoba lokho kwakwenzelwa ukuthi mawuthi ugogo sekhulile semdala uyabona ukuthi uyahlukumezeka la ahlala khona, kube khona ezinye ihlobo phakathi emndenini azohamba aye kuzona la azofika athole khona ukuhlaliseka kahle, athole ukujabula, ukunakekeleka ngendlela efanelekile, ngoba sonke asidalwanga ngendlela efanayo. Khona aba-strong, khona aba-weak, khona abavumela amadimoni abasebenzise, khona abalwayo, khona abathandazayo amadimoni angazenzeli emzimbeni yabo nasemqondweni wabo. Yayingekho lento ukuthi umzali mayehluleka noma wena mawubona ngathi uyahluleka umzali wakho, umthathe umise home, noma nawe umzali mayebona ukuthi uyahluleka la ayi home, ngoba zazikhona ezinye indawo. Manje ke abelungu
ngokusidida ngenkolo yabo nanokusihlukanisa nemvelo. Kwaphela imishado ayisalast manje, ngibe ngiqale ngakhuluma ngayo imishado. Lokho kwenza ukuthi ingabe kusaba khona imindeni esuke i-right, esuke ishadile, okwenza ukuthi abazali bagcine sebephusheleka kuleli khala abadala leli esilibiza nge-old age home. Lokho okwenza ukuthi umzali angabe sakwazi ukuthi ashiya izibusiso mayedlule emhlabeni, noma njengoba esibuko sethu suke saphila emhlabeni, abantu abadala abangabe besakwazi ukubheka ukuthi izingane zikhula kanjani, ngoba lo muntu lo oshiwe la omdala ukuthi abheke ukuthi izingane ziphila kanjani, adlulisele ulwazi, aphinde akhulise izingane. Usekhishiwe la mhlawumbe uxoshiwe, noma mhlawumbe kuthiwe hey mama uyahlukumeza, ngisakwazi ukuhlala kahle nomndeni wami ngoba uyasihlukumeza, hamba. Kanti kanjalo ke seyiyalahleka yonke lento, ngoba ekugcineni abantu abadala abanalo ulwazi lokuthi kumele basikhulise ngalo, ngoba basuke sebekwazi ukudownloada information ngile portal esuke sevulekile ukuthi basikhulise, ukuze uma bedlule emhlabeni bedlule benesiqiniseko sokuthi izingane zisala kahle, ngoba bofike babuze ngalokuthi izingane zinjani lapha. Nafika athi izingane zangihambisa zangisa lapha e-home, angazi ukuthi injani la izikhona, noma mina ngahamba ngoba ngangizwa amagama ebuhlungu ezaziwakhuluma kumina ezazenza ukuthi ngibone ukuthi ukuze mhlawumbe ngicine ngibulawe inhliziyo ngcono mhlawumbe ngiye home la ngizokwazi ukuhlala khona kahle. So lokho kwenza ukuthi abantu abadala abasuke sebexoxisana khona le kweleka moya bakubone wena noma sibone thina njengezingane ezingenalo uthando. Mase izinto zakho seyingasahambi kahle, angeke uzokusublame abantu abadala, ukhohle ukuthi wena wenzeni. Elifini it's give and take. Angeke uhlezi wena umukelile kuphela ngaso sonke isikhathi, ungapi, kumele uphi nawe. Kubalekile ukuthi abantu abadala sibanakekele, sibathande, ukuze nabo babehambe emhlabeni bayokwenza la very same thing esiyenzayo thina. Angeke ngihlale-ke nogogo isikhathi esiningi bengixoxela ngendlela ababekhula ngayo, nangendlela labo ababebanakekela, ababebagada ngayo emizini yabo. Uthola ukuthi noma izinto sixake kanjani, uyamphupha lokhu lo wayekuthanda kakhulu, nawe lo wamthanda mhlawumbe umnakekela, noma ikhehla wawuthanda unakekela, nalo likunakekela, uligeza lingasenawo umuntu ozoligeza, liba ingelosi enhle phezu kwakho lelo khehla noma lezo salukwazi leso. Noma kuthiwa ususemzini wakho uyahlupheka, lo hlezi linawe liyokwenza konke okusemandleni ukuthi uyavikeleka ezimpini zonke zomhlaba, nalaba abahlekisana nawe kanti bakufisela okubi, bafuna ufe. Lo hlezi lo khehla likhona, lo lwanga wonke amandla ukuthi uyavikeleka. Ukubaleka ke lokho kokunakekela abantu abadala, abelungu labo bafike basidida ngakho, njengoba sibona izinto zihlangahlangene kanje esikhathini samanje, ingoba kunalamakhaya lawa still nawo kuyi-agenda yokuthi sisuke la sikhona. Ingakho imindeni eminingi ingasafunction ngendlela efanelekile. Iminingi imizi efile esiyibonayo, kusele izindlu, kusele mhlawumbe umuntu oyedwa, noma emehamba nomuntu emhlabeni seyavalwa-ke, seyavalwa leyo mizi leyo. Kwenziwa yikhona lokuthi we are misaligned. Ingakho ngiqale ngathi azibele emasisweni, asisifundiseni ukuthanda, futhi sithande ngokweqiniso. Uyayicela-ke izinto kuNkulunkulu mawubone ngathi khona la ungasahambi khona kahle, noma uzwe ngathi sekunenzondo evukayo kuwena towards udadewenu, towards abafowenu, towards nje abantu in general, ukuthi Nkosi ngikhumbule nakho ngathi ngivele enhliziyo engayitholi kahle. Susa lamathunzi obumnyama, susa lamadimoni eduze kwami, susa lemoya engcolile engicabangise izinto ezingasile. Bengithi ngikuvezeke lokho ukuthi indaba yama-home ungayithathi ngokuthi into yayifike ngoba izokwenza izimpilo zabantu zibe ngcono. Kunalokho yayifike izontshontsha izibusiso zethu ekuthini mabehamba abantu abadala emhlabeni bangakwazi ukushiya ukudlulisela izibusiso kuthina, ukuze sisale siphile, noma behambe emhlabeni bafike basibike ngaleyo likamoya ukuthi izingane ziphila kahle, zenza kahle, zingenzele 1 2 3 no 4 no 5, ukuze abantu abadala bakhuthale ukuthi benze izinto. Thina into esirong esenzayo la, makusahamba kahle, hayi kuhamba kahle, it's all on you. Kodwa masengazihambi kahle, uyaqala ukuthi abantu abadala, hey wangibhekile, abangibheki, into ukhuluma izinto eziningi ezingezinhle kahle, ekubeni wena ungazibuza ukuthi mina yini enhle engiyenzile, engiyenzele uma wami, engiyenzele ubaba wami.
besaphila emhlabeni. So bengithi ngikuvezeke lokho ukuthi asibheke ngendlela esenza ngayo izinto, izinto eziningi ezenzakalayo nesiyibonayo nezikhona, sizame ukuthi siziquestione ukuze sizokwazi ukuthi sibuyele la ebesikhona, ukuze impilo zethu zizophila kahle, izingane zethu zikhule kahle, sikhule ngothando, ikhule ngemfundiso efanelekile. Ngiyabonga ke ngizoma lapho, inkosi ngibusisa.